जिगो न्याने खागोलङ लसकुस यादी थौया गोसाखलया नाय बाजु रविन्द्र खरबुजाजु पाखङ बाजु रविन्द्र खरबुजाजु याता लसकुस नोचु तयदे निम्ति मञ्चे बङ्गचुङा पिङा गुगु नेपाल भाषा साहित्य त मुन्जा झझ धाक हानिया निम्तिङ थना झ्याडिपुङ पाहान्त नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय सचिव पूर्व सङ्घीय सांसद आदरणीय प्रेम सर, नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय सदस्य अहिले भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख आदरणीय सुनिल सर, प्रदेश सभा सदस्य द्वय आदरणीय सुरेन्द्र राज गोसाइज्यू अहिले सृजना सैजुज्यू, भक्तपुर नगरपालिका उपप्रमुख रजनी जोशीज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर छि सिडिओ साहब, सकली सहभागी अतिथि महानुभाव दाजु किजा तकेपुङ, साहित्यकार पासापुङ, पत्रकार पासापुङ, देखले नपाङ नेपाल भाषा साहित्य टमुन्ज्याउ ठो डबुली सिकेपिन्ता स्वागत या लस्कुस्या लस्कुस 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 ठुकिसिया साहित्य टमुन्ज्या पुवाङ्क्या निम्तिङ गोसाखल निस्वाने ढुङ्गु ढुङ्क छुन दिनले पाए देशे दुने टराङ्गु हिउपावल दे दुने जियो चङ्गु भ्रष्टाचार अनियमितता दण्डहीनता व नाटाबाट कृपाबाद जङ्गु बामलागु ज्याया विरोधे जुगु ढगु विद्रोह या लिचो बामलाई झिसङ अनुभव या मगुटिनी झिसङ सोसौँ भने एसाङ झिसङ ठिक चोङा शुद्धको दुरुखे 20 लोक जात झिगु भाषा व साहित्य माध्यम देशयाता सुम मभिमपुङ शक्ति तेसङ थिए मफैगु शक्ति हेटा ग्वाली याम भाजु मेजुपुङ नापाङ्गु नेपाल भाषा साहित्य तमुजा नेपाल सम्बत 1100 कौलाठो द्वादशी खुनु तालको टाले भाषा शिरोमणि भाषा जुव रमापतिराज शर्माजुङ उले ज्या यङ दिगु झिके लमनसे हो झिगु साहित्य डबु छ्या निस्वे मागु मौ ढाउ खा झिसङ लुमङ्ग छे मजु दे व जनताया भि या गया दे व जनताया भि या लागि भि या निम्ति मदिक ज्यासँग वम्पुङ चम्पुङ कामदार जनताया विरोधे मभिम मनोटेसङ भाषा व साहित्य बकय भाषिक दबुयाटा प्रयोग यागु ज्या न्याक हल अमिगु विरोधता पानेगु निम्ति झिसङ ठोडबु निस्वाङ्गु ख उकिन झिसङ धायावया नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या वर्गीय दबु ख ठो डबुङ भाषा व साहित्य सेवायाङ ज्यासँग नैपुङ वर्गया सेवायाई छगुय भाषा व जातीय दुने निगु वर्ग डगु झिसङ ठिक चङ्गा उकि जातीय एकता मखु वर्गीय एकता जोसिङ जे म ढागु बिच टमुज्याङ तय चङ्गु ख झिगु भाषा व साहित्य नङ्ग छया निम्ति देया शासक तेसङ नापाङ निसिङ ज्यासँग चोन बुद्धया बिच संसार याता जक भिछु पिन्ता देशङ पिटिङ्गो छगु इतिहास झिसङ बोङ्गा चोङ्गाउ ख सा अठे नेवा भ्या लाटा जक जेले टगुनङ खा झिसङ न्यङ चोङ्गा देशे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागु जे ढुङ्कसाङ देया विविध भाषा मकटेगु ज्या व्यवहार छेलुगु छटा चुमलानी उकिङ
झिसङ भाषा मुकेम भाषा मुकेता जनता दानेम अकिङ त मुजाङ धायावा चोङ्गु ख जनता मासा भाषा मय नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा डबली न्यौ भाषण चोयटगु न्यागुम बेचायाता ठगाले फैमुखु जनताया सुख दुःख सङ्घर्ष व शोषणया विरोधे चोयटगु साहित्य याता जक ठगाल चोङा झिगु साहित्य या डबु मुकङ साहित्य या जक डबु मुखुसिङ विद्यालय व कलेज या ज्ञान विज्ञान या छगु केन्द्र नङ भपियो चोङा छाडसा जनतायाता साहित्यिक ज्ञान जक मुखुसिङ राजनीतिक चेतना ठकागु व ठकाव्या निम्ति इले ठिठी बेसया ज्ञान बिगु डबनख पाजु मेजेपुङ झिसन झिगु भाषा या माध्यम जनताया साहित्य गुली प्रचार्या फै उलिए झिगु भाषा या महत्व डयवै झिगु भाषा मङ्गचनी धागु टमुन्जा बिचख शुभाया धन्यवाद एको शुभा नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा पिङाको नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा गोसाखलया नाय भाजु रविन्द्र खर्बुजाजु यादा